Power career. Aku nak kata teloa, ni pun dah biasa pernah serkar sudah guna penai. Ingat ini. Isuan aku loa, lain tu apa akhirnya sarcar sedih. Dia kalau kau cakap tu, kalau lang macam tu, patian tu hilang bapa. Buat apa? Olah tuntu video chonin pudua thusawi hemi Symposium on State Finances Issue and Challenges ti hi kan clear ho dona engponi se hemi a henin a audience a hen hei PC party shoi tu tampang tema in puje so program muin ka sia engponi se ingai thatiang le jenare member te kan panelist te academician te economist le prominent citizen le zilai te zabayan sibai kan buk sewa koi na yan lo mong big ria wa hian na kan itu ya kan function yan zilai te so ani ha akin lo ka kan ron kwai tu la ni tu te ti ano lama ani tu ai ria mi tu le ya antan yan rem sang na kan siam sa tam po yang aya jenare tena dia rem sang na kan zilai te thangthar te ne na in siam sa khi ai ti chale in ka ria a lo ka di ring boka then hey sarkar kan han ran ve di ra a kan ti ngai lo kan lo ngai lo kong te kan han so a kan tin lo kan thấy to bên kan về về ao zilai kan ni ti kan ria abek takin finance ma phei chuan kai si de ma so bangin ke ya medium zo te phone khom na yan an tu soi ye pula tranga to sengin dong ve la ka ho pu yan ti kai be se bangin vai ni ka ro in pe to mai ni ten kan tu soi to song song te kan zo na avai me khan na sa takin ka mo pui ani chu kan ram tan bo tangkai tu kan ngaya ti lo hom tak ani pakhan na kan riat tu chu Mizoram ni economic development a hian India ma atran tlai a late starter kan ni hi kan riat trying ria in puna te kan mang lek thina ma ro chu development a hian ma kan la tlai ni sa ka kwa sari pania government kan nei ve chawa sarkar dia chana khadi lai khan India ram chu plan economy mangin local to a fifth 5-year plan 5-year plan pangana an mang me ni akum som di pangana an mang me ni na ni chu India ram kum puiste frante plan economy manga lan na na kum som di pangana drama an kan me lai kenin bu kan tra step na an ra to lai step khat kan ro pe transact chu infrastructure le thidam ta let's starter kan ya bangin mi nung a kan ma mi kan lo thei lo chu mi ga la ma chuan kum som ni ram wai kan ni boka en til pani na del be state ti kan ya bangin mi ram te patay lo kulawin kan omani bultran na tumuna chuan kan duai mi alo ni heti chumpo hian tuna hian kan tlan chak hle in ka ria mi tam tak kan tlan pel me to bok ani ten hei ba ka hian kan har sat le na chu post devolution revenue deficit grant anti deficit grant ya kan soi mai thin kumtina alo tlem ta tial yan kan ba zeta ngong na sa tan anei boka hey kale even ni yan prime minister obin ni dia meeting kan nei dona so ta chuan soi ka tum he ne ya achan chu kan ram buai alo re don khan memorandum of settlement
kan han nei khan Mizoram chu economically backward ani tlat awangin special category state anga ko zel an yak ti kha chuan kha tu man nial khana hian kan mang thalem lo nin kria tu chunga hian khami be chan khan India rama ramran wam ber min ti ha rem na kan siama special category anga ko zel min ti amoka Amaro su kan deficit grant test dang di dia wali mit dia bezel hosia enge abi kanina in akami ang zong ani le no po special package em ang zonga sumte abi taka let's starter kan ni na rena puina andil te kan tuma tunaya infrastructure yan nila health animo education animo road animo roads and bridges ate India ma density of road anyam bersinga kanoma kan bridge rengi motor heavy load also loaded back ala ni boka power kan dia ma bar kapita income kan GDP te o kan GDP te kan dia ma ituan NCSDP akan dia mesong song te pohi. Apar kapita income at san lom tak awang le. Namumal nelo arem ka thok ti kan tamlu tukini. Thok suak lo bisik kan tame me makan thalai sang tel thok suak riak lovin home. Jom lomin angong nai. Zong song hi thei to pakan suak akan do tlang angai ta. Tisonin engkim maya yan kung engkim maya yan basuan na ruang ang kantia yanin kalani effect ani industry at po industry of long state puan kalani reng doon yan Tisoan harsa leder mai su India ramayan kung ay mo su India law independent constitution to constituent assembly ng duanga union list ama state list ama concurrent list alawang ta ama rosary tual nung lamatang yan constitution hemia alis patum amen miat lo didang lam chuang miat silo yan financial controlling Delhi and state ay min rapid na sa tual Constitutional namin chuang miala. Base tuna kan CSS zong zong te. Deal suak turian kan sinangay, kan tronangay. Kan kausik may ni. Tisuan hela ma kan state lisa kan tunay na kan su antidang lam chuang miala koma por pa chuang. Mas na indirectly financial controlling ano sa So balson India ramai kan tungtu Chief Minister Johnson ko kan thuro le dunia kamai chu. Devolution of taxes is tambay rose. CSS very declare rose. Delhi state Johnson min control man ruani. Ayen kan de politik lumpum po akoy tlat ani. Hi ani awangin tu na yan Delhi trip kaya lum kan han tiang si ani lo big state on of zone area. Yang su ania wangin hei takin zela state of some kan turwal na tura kan naya then kan revenue expenditure hi apung zela thei ba kan salary apung zela pension antam zela apung zela tunaya pension official lian de pension hian nuai ni te so pui ngale ni o crore leader katina crore leader so pui ngale ni official lian asan chu an die pungkha सरकार का नंदी है लो दिपुन सका अब पे थे जोंग सिलवा अब कंपाउंड सकता सरकार तक नरमे अब पेंशन रोल का दिए हम लोग कंपाउंड तुम ने का लाख तक चुनी क्रॉनी टेंशन हुई थे नहीं
pensionary ho thian kan in seng so sa lu tuk to ni so ba hin kan pe thei lo te chu tiam lo mai thi la tha dur ke nia anu la tian hianin polit lian oi hi kan in bel ya kan lunga mi se ten kha polit khan on purna sa tual closers chu ani administration a hian tun mai a hot oriented ang zong mai to nei ti boila sarkar tha adin thele tur la mai hian tla khuamin kauram ila ti chuan kan ram tan chuani a thangai do the establishment cost lo sang to lo thei lo ba power line te a lo sang to la tui kan pam na te po kan consumption sang to la bu fai te po chu tiang a lo ni se la chu te chung chuan budget hoi khat na kan han phar ve a hian kan revenue expenditure te kan capital expenditure te kan ti te ma kan ti te chung hian a percentage kan dak chuan maso na ta na sum kan da te capital expenditure kum dak te ai chung sang ai các em tiếng Anh thì thầy kinh đô em nhìn thì mấy thì cái này thì số mà tập kinh cần làm luôn à cần tung mà cho tiền số cần tiền thì chúng ta có khán xung bộ tất cả những số ya bộ tổ chức cá ao mà ngay cần bộ cả rồi cá nó sẽ làm xuống cái hàng chom duy cái mình xuống bộ tổ ra nó lo mà sao thắp bộ cần bộ kim đủ lo cái này rồiผู้ต่ำที่กันเหล่านี้ส่วนการรักษาการเวชมีนสตางครอสสามขัดเดินได้แค่นี้ส่วน3 lakhs กันได้จะมีอะไรจะเรียนเนี่ยเวชมีนสตางเขาเป็นตุ้มเปล่าการลิมิตชัวช่วงก็ป้าเบรนปอยสายงานในโลกช่วงนี้ฟริตขาเลี้ยงไม่อยู่เลยมอเตอร์ขาเลี้ยงไม่อยู่เลยassume din mun chu a khan assume ko kha management mo kha ko vela ye raw material and game oi mo tak hol te game resource on chu long song ai chu ta ma machine ka resource ko mo der ni a manager kha tian chu an hian chu han chuan tu na hian hoi ni che kan ngai thang tong kha special drawing facility kan avail pe to amaro chu kan sarkar ti khan kan overdraft ni ne khalek kan han sarkar che kan lo overdraft sa sarkar han chom kha rong tak ni kuwa kan overdraft ni te to pin tron kan lo tak ni re lo te chu kan ta cho te overdraft le kan tu miat to kan overdraft ko ka chom kan chom ni ani chia kan sai lu chai to na hian environment special drawing facility ni thum chu le ni nga chu kan la kan di so a lo so fa power tariff a huna kan pe thelo wa mi pui na bil so per na sarkar ro so da huna pe nai lo ena tinge iswa na hun lo wa lai de ba pe a rim na surcharge den tak a crore tail a rim na rim po an soi bel tri chu chuan so de he me ma a surcharge to ti bo turin tran ila ang kan de kan poi som chun kan pe ti chuan kan pe so to mo kan dia atu lo ka he crore sa som dia la hom aron ti se la kan department te hian an labor za ko lo ke mu mal ren lo dik che chu kan clear to mo kan tin lu atu ka alo kaw le kan clear le ti chuan tu na chuan surcharge choi tolwin electric bill kan pe thei ta thale tron chuan rebate kan mu thei to do ne a hun ta ka kan pe chuan bill ai clear kan soi thin chu rebate ani chu chuan suma se ani choi lo trok ren pe tho mai si a lei choi ne pe che ai chuan bill ai clear pe thei dan kong hi mai to ka tang kan dia
ตัวนั้นส่วนกันเทตัวนี้จุดเรื่องเราได้ส่วนนี้ช่วงนี้กันที่เทนั้นตัวจวนบริษัทมินได้สิลว่านี่ทุ่งช่วงนี้ special drawing facility อีกแบบไหมอันนี้ลีน่าเซ็งสุดที่เรากันต้องเรียนต้องทอดนี่ทุ่งช่วงนี่ก็ช่วงว่า interest กันจอยไรจวนแต่อีแบบกันบูตัวนี้ตั้งโซ่แต่กันเราหลอกโซ่กันเดียวว่า special drawing facility available กัน local available กันนี่เนาะสุดกันสวยว่า in austerity measures กันหันหลังมาอย่างเนี่ย resource mobilization committee กันหันที่น่ะส่วนเกี่ยมานี่พอกันอินเฟรมาสาอันนี้เจ้าส่วนนี่สินะที่พอโซน่าโลกละ CMO จุดจางเตกันอินเฟรกันอีกมานี่จัดจิตหันสวยเตละการประกันเลสเปร์เช็คกันอีกตัวไหน RTI โซน่ากันน้าวเต้นตุนมาเราชานันปังอาชีพมิสเตอร์มาสไตนะมตัวเราโลกก็สร้างมันกันช้างไหมปังงานเดียวการประกันเลสเปร์บังกันอีก做了这不看少，就是不用好了。我看龙我错，做那个看到跟你那么不的。khi mi kar chung chang khi soya tam khop maya RTI po hi khatiang ni kha chuanin a department lampang te po hi inan fia do chungai don ani mel khop mai kol zat aya tam san chu mi pui hianin RTI kan base lo thei lawa dik anga ngai top khani thina wang hianin mi pui pon de mom chuang ho lova hianin pudua hena ron soita pani ba ka kol lo pani chu kol ve ngai ni dik tak chon chief minister ania pakhat lo chepal ta se pakhat hanam lo to pakhat chu thil dik chu ni che lo nga maro chu a soya pakhat pakhat chiat mel khop maya a kol lai pakhat a pokha chutin te chu netin photo proof po min ka re hi chu a thalak te po mo kha ania RTI alo dik lo ni chuan chu thil mak tak chu ani nge in ka ria enge dik zo kang chu karon soi thei ho lova puduang e RTI zo ki dik tang ti chu ni ta sela ma se RTI po hi lo dik lo ve thei tho boka kan chief minister statement hi alo dik lo thei tho boka ka soyam je zo ka chu i thala kan on ti chu thina chun pani ba ki ka mu lo in ka ria Facebook ate pon on post rina chu ka shet dan ni ma ro chu ka lo she dik lo tho theya RTI alo dik thei lo ve thei tho ni chuanin at concern department te inan fia chu ngai view don ni na lang ani kan les ko le pilot motor chelu tu ka wangin tum thum ka sin ka buai ta police le motor dang min pe a zan ya le kan ho thei chok ni chu de chung chuan a thar le ko kan langam lo ni ti ko chuan kan in fre ka chief minister chuan nge in doctor foi se tu ka foi ngai lo kung kha le chen ka an sina doctor foi lo hin a pathian sa ka na thut ka karin big lem lo ni magistrate a foi nge chin ka foi nai mi tu boy ram tu rom karin lem lo district tina ramri se la police lo in thara in la song se la kala ya an lo din ri pot kha thu ka ti kan ti top tuna soi ho ki chu adik viawin ka ria amaro chu doctor han roi lo tingot te a that tho rol hianin mishing hi ma hun riat lo ania kalo ngai to thui mai maya chief minister chu atu palo ni se mo heta pu hola puzoram tangale a lola sarkar le zel tur chief minister po ni se head of the state ania Mizoram state a thunei tu ber timeteng kan ho tu pa ber ani mio wangin risel na te lukanga ma hemi kher chu han shoi thei ta sela chu kan dem mangim omi puihan nge lo dem thram du chu kanom me themaro chu ngai dana chuan risel na hi apoi mo ma chu wang chuanin hei hi chu pal accident pal mo hanin tai pal han tlan enge swal pal te pom thei nia khatinga kha chuanin han shoi ve sham thei sela chu duam viawin ka ria maro chu an mani na tulan ti lo ni chuan in shek te pongai boka anin shek ve view chu na shet bokani kan sarkar lai poi so ba so kan convoy a tla to te security na demand chin kami no me ma kal ka so te bi ko dem so kan dia so kami ka ne frem na kha a kan officer te po hi
Ramdan to mai vero second anti chana emang sortai tepo ananti tlem saka dona NPA hi ti topang kananti soya NPA ti top nam mong chun sarkar kan ni ve tura chong kai ngai aso kong so na view mai the ma se kan ti don ni chung su ania this one downsizing pulong ko mga soy ang tepo ka kanan siya na kay manpower assessment ni Mizoram sarkar na thok kisu inverted pyramid ang anikantin at yung namalo luwa nga book ay hanway lang so are net officer level post and fill up travel in dialogue na sa opportunity a lower level it's a collapse check group D there group C there ay yan kan administration na tilang komay senior officer 10 kan teidale kan din mun mangin kan din mun su kan bumin travel kan now there also kan naisak lo ti chen komay ay sarkari na tuar me kan ito na yan so bang suanin post-traction le fill up hi at yung lamay siyang kantibak doon lo. An mo ay lamay siyang lo tay loving kanti doon na may matsen kanti doon an sum na ilo sumin na hi kanti alay doon na ka anya din security related expenditure antia state buhay na iho yan poisa dong bi ka ni central trangin kaya so in boy velo dia min don dia do lova mani kan kalkanin kanin dial fiama family planning tiro intent to kan so ma he chu in dong ve thelo in claim be mai min tilesia zoran boy dire ni rose dia theto so ro min dia kan dire Dangi general mo kay mai SRE indong ve thelo mintilia anile SRE dong ve doren kan boy ve mai donem ni te kan intien indo angin kan doma mase min trek selsia etiam tun ni lobam to na ya kay ni boy lo mai la kan chenam state pangai min ti boya sarkar pani Myanmar le Bangladesh min ti boy bo pasari min ti boy ni so bangsuan security related expenditure hi min peve ngai turan yang tien kan soya ama kan finance minister zok in tuntung kakal pe ka sumu ka tum lowa tin pui na me man so wangin so in rem sa ta kan ya kan soya hem po hi min pedon ni kan kria kan lo viwa then overnight liquid fund and dia overnight investment and maya etia poisa RBI tra kan draw so to si kan man mai silo SNA then the kan release anin an man mai silo khan nilini nga atha te po man lo khan sum draw to nu yaw lo ni so an Indian vice president ta local khan kan soi du na kan speaker azuk sina so ta zo ai du na soi le a be se pa khata ron dira mani khan emi in man lo hi zan khan le po in invest chuani a crore del interest in moment dollar ya te chu min boy ui toren ron tir chowa chu kan nai to me ka tu na yan overnight investment liquid investment then ya kami kan boy sa draw si kan lapan si lo kha zan ni tu le po kata kan lo investment chuan 7.5% del interest aan ya sumia bang chuan poisa mai tu rakha pe pundan te om donin kan ria kan lom viau ani ten manpower po khan kal le taila tunaya kan autonomous district council pathum thian an sarkar pia in post sanction omlo post ren omlo chu recruitment and disela
tu na son running aid an don thin atanga 93% vel salary kan an mang rau to and district council then call to 7% vel chon ni to anin thanga pakatan ta in bana pakatan daron la le a kan re ra ka chronic to tin no kal wa chu governor ne na gen file boundary na team siam kan tu ma kan en dip don ni kan district council te di re am kan ni chuna dip don an mi pui te khoi ta vote oriented remote maya an budget kan so submit kan ni the so bang chuan a chu chuan ak son te po kan la bang te hi a so te lo wa then monitoring committee kan ya so monitoring committee a chuan recognized party din until very ZPM hian ke ma din ko ro re kan tum lo mi pui sarkar kan din apoi mo perlai sarkar project poi mo song ending tu lai hian party din ayo kan tela ko ran ayo tela NGO ayo tela voi ne mo sa kan thu to a chu kan monitoring committee chu tu nei team lia kan in thel chong ne a en ngai poi project kan en ti sar ni in thilria tu contractor in mo engene mo an na an thome fellow de in ria chora so zero kan non en dik zero ti chuan kan kia chumina kan tum chu tu na kan en dik chu sarkar na sa hun lai mi vek ani lo thei lo ba ke ni huna en dik tu na lo lo ba ke ni huna tang chuan en dik ngai om lo se kan du ke ni huna tang chuan revise estimate om lo se kan du I estimate a hesa mo lo la min ron di la kan pe a enga me min dai lo di les poisa emisa tian ka zo wang a dia ai mo ma a thok ni zo wang zon chen khat point revise kan tum lo amaro se he monitoring committee ko pranai o te party dinai o te kal khomin an en dika o man ti ero chawin kan ti punga so dia rupen ahun chung zo hun chung bi tiam tak ani ahun chung a zo torani ahun chung a zo lo chuan kha committee bok khar ahun ni po sai sak tur ani ati lo chuan tu ma kan po sai sak don to lo siam thusai kha in lo chik chuan revise estimate tini hemi enge contract impact chung changa pan soi no kha tam khup maya amaro chu video karon siam kha in la chik chuan mon mang theng berin kan soi non lenga lo la en lo nom takin karon soi chiang viewani contract an lo chang ta toy mani in nan lo chang ta ni aniam ber kha lak turani ti dan hi ain zia kan ni chuan chu lo mention theula ka te khami comment section a pokhan ain zia lem lo wani chu tu man ron mention lem lo wa chumi ni chuan contract reng hi aniam ber kha a tha ber tin ani ho lo ani chu mo aniam ber kha tha ber tin ani ho lo tuna hen revise estimate tam thei zia kan ria chumi hun chung chuan ka zawanga chumi hun chung chuan chumi man za chuan ka changa ka zo theiang ti thlapa contract reng changan ni thin aniam ber kha pong potingo chi poni lem lo tin anin soyangin an ni le lo thina ni khatiang kha chu chuan revise angai le thina poisa tam tak akal lenga ya tin hunna hek bokani anzo hun turanga an soi lowa khan anzo hun tura an soya khan anzo thin lo wangin mo chu tiang te chu ni chu wang chonin poimo ber zo ka chu he mi hian he nu hian he pa hian he tiang za thena ron changa han ngai to wangin raw materials en tinan kong siam na tur ni chuan alcadra te boulder te chips te engenge mo class rang om kha chu contractor kan ni lem lo kan reve lem lo khang zong raw materials manakha kan calculate nga kan chu tanga ani hian chu ti ang za chu na thok thei do ne ati tu tura kha eng party nge chu a hriat chuang lo khoi party mi polo ni se ka son soi omje chu kan thete mang aniam ber ringo taka a tha ber tin ani ho lo ani chu mo
ขามีข้านัดฉันตานัดจังคันไงตัวเร่งเลยหันสุดเร่งปอยน์หน้าเจ้าเทดอนเราที่เสียเจียนซานี่จนเองไว้เงินเยี่ยมเปิดคันลักแค่รังมั่วจุดหวังจนินโปรเจกต์เราเอ็นเฟียตัวเราโนมาขังอาจังเตปคานินอันรู้ไงรู้เราที่จงขัดจุอัน analyze เทวิกินกันเองanalyze เทวิกโดนะจุดติงเตจูเนียจุดหวังจนินตุนมันลำพังกัน contractor เตกัลดันชินจุดมีจัดจวนกัดช้างจุดมีทุนสูงจวนกัดเจ้าหวังอันเตียอันเจ้าเลี้ยโลวามั่วทินอป่วยใส่หน้าใจเราอันติเลียที่ขันป่วยใส่ดังตั้มตะขาง่ายเลยเท่านี้จูเฮตาเราช้างสร้างเบรอลิซาเราช้างสร้างเบรไอปกขานินเองหมดจางจวนซุ่มมันสารได้จางที่ปอไม่ไทยขัดยังได้ขานิจูวังจวนิน contract impact จงจางพอเห็นกันละเสียดเฟียเราจูเฮปะเห็นช้างเลียมจูวังจวนินซุ่มเฮกโดนเราตีงอตะขาที่ applicable ตะขานี่เลียมเราตีขาก็วิดีโอมาสาปกรอนสวยเฟียตัวจูกรอนสวยเฟียแล้วก็นี่จูตุน่าเห็นกันchief minister เห็นสวยเจียงเอ็มrevise กันตุ้มเราที่แต่ปกรอนสวยมักไม่เนี่ยมั่วฉันจูนี่ดิกเจียเที่ยงชาเทียนกระทกงำตียช่างเต็นนี่ลงมาวังกันจู่ๆcontract โมดูลุตุกวังอัดปงปชานเนี่ยมั่วตะปกค่ะอันนี้ช่วงเราวันนี้คุณสูคิดได้เขาได้ยินเขากันตุ้มนี่เด่นนั่น performing assets กันก็ว่า department ส่งให้นั่นรันเทลุตัวสุดท้ายตักเสนาอันที่เลย building เต immovable property เต function ต่อโลตับเบี้ยวand he repair this and repair na nilo so kan dispose inventory mobile phone nei lo department te kanom inventory mobile ta ka kim ti tur kan dia til lai ra nan gem kal thangin ti tur kan ti ni gem kal thang lo chwa bai bola ya an lo le ya second hand te po thang le nan le mai kan ram su ma hek lu tu gem kal thang chwa na thang la company mi a original launch in an legend so pas ka sundam tam tak yan jem kal thang le the ya la du lo le ta se la jem kal thang thea a kal thang le the list te an nei chadu lo ha lo thei lo in jem kal thang lo le thau na ron deal an lo ong chi na kan lo phal sak lo thei lo a ong ya lo chuan ong thei se chuan hen te hi sum na sa ta ka reduce na ani then right out the silver kan mu chuan chu department dina hian finance thiam kanom tawlo finance me department chen khatin ka trong anwa pelo ho mai sela finance me and department a nei lau tlat kanom ngai thei lo tlat kanom finance me thiam ong lovin du tu in an budget khati an cha kan a to an buai se CSC para Sophia Nai and Sophia Letrelova reports and return and came to the head up again the procurement purchasing committee at the hotel Lochuan finance team me and no boy kat team department so at and ham boy is officer the to action so one kan finance officer the on vaccine of any one can do. So let us one and give a director in fear Puiro said. As your omni, finance the on the department so as your name. So the Aga Kalo Kano Tamavangin, Sumhi, Alo Hevio, the Kanua. Then get deposit Kuntum Ayupa, Kankova. Kuntum Ayupa, get deposit. At tam kop ba ni sin kan an advisor kan sai ba in the en tine moti kan to mani kan ti dan tur ki kan soi du lem lo en tine mo tak ti kan tum thum ai u ba ke deposit ho is are to lu to attend the page ma so ti am so kan lo mu pui mai nice en ti kan finance it at ya then do na kan bo FM na so work order of Milo, administrative sanction of Milo, expenditure sanction of Milo bill kan dong dem lutu. Kan in clear filter mo kan tiya, kan document aung silo ba, kan record aung silo ba, leba kan leba tolo kan ru tapia may ru to kan de tap to ba ru ba kan hantiya. Atu lo
hey po alo om sia ni work order tel lo na in pe accord tel de thal le chom de chumina thal le chom de ngoi ben na thok sia poi san se to sia kan he poi lo chu bil pe lo chu kan ti ma the si lo ba kan yang chi ka atame em lo min ti wai so vào số mà nhà officer họ cần có không có hai administrative sanction expenditure sanction lệ work order điều lo na thọ hi ông tổ tu anh lo ba so cả tham vậy ông lệ ni chuan cần owner don tổ lo in thọ thọ anh so cả hi bui ni mai che khát bỏ bil cần lòng su anh đi tốt cần oi miết tổ lo cái này hey here financial management artisanal anh then project rem department in project ano siama financial institution at direct ng siama ministry at direct ng siama ani siya puilo conversions on table til chi nam ka kham lo dia mani apo go down sa na warehouse sa na tur mat po in khetom lo nai de department pakati sa katuba pakaka sa na tum pe thoba tu mi alo kha kan dia chi ka centralized vector to na so office memorandum kautak kan suha and department point process and siam revenue direct in financial institution and more ministry and more thelu kan khapa planning aron thelu beka planning kan lo en kuyang finance and puiliam to the chief minister approve kan approve to anu akan pele don tho an puta conversions traum thainan le wpc onan kan tiani đến chỗ là bạn trú lâu, anh tin anh, hỏi một lai à cho anh, thiếu thì thầy ta officer colonia, cần về bố em tên mình nó phát ở vào mình nó tin, cần về là thiếu bộ lúc cái tung tất cả này, ram ta nó trú lem xí lâu, về máu tế tế pressurize sa vào nó thiếu cần gì tầm được, thiếu trú xí lâu, thế ai cũng cần sa cầm tu rồi nè, so vào cái car department function project anhron tì car, cần lâu thiết phi mà kan mamoyam atrulem recurring nature on don kan maintain zo don hol sat lo ni tas la chokidar lo tum thei don parking fee on thei don restaurant on thei don alwa mana train a management in tum thei don khat ya ni lo abandon le mai tur hi kan du lo ni do na ya project building abandon tam tak kan le alwa tu tur po kan zon mu zo lo ram le mai tur by which ailment project building. Okay. Kasum siya na limot kan mga vang ani silo va. So di ang lo di chang do de kan de vangin project and centralized mai kan di. Sina ka chief minister office lian na to nei dia to nei kan tum CMO bian. Central Apo PMO khusu alau PMO in a kilo 2000 and pusen segment alien mo tunayan sarkar tharania mga tilen paklet kan suang kan nilava kan misorte po advisor te po emela nisan niya ada po sen kan lo de kan dia heavy investment ni kan tilo investment ni an na tho hi riwa ni kan ramta chen khat kan sena an contribution ke sang ni lai en bo de no so bali lai lo siam no kan khan ni lem ve lo so ba chuan he ni a hek sak bo lo ba na tang kai an thoka investment ana kan na ya tu na yan SID planning a yan kan siam me ka SID a yan dashboard a mga kan project sang sa planning a dashboard ta rin an monitor ana karu ba train ka monitor ro don mo kan Hoi department process po enge tu na hen stage enge harsan nam to progress and siam khati tak tak khati kan tuma in department in le minister tin hi a khan to ka a rotation a meeting le pui zel ka tu ani ya tian chuan kan in tran pui ra kan in no tang na tak tak in na kan thok don ani chu kan han di dan ni ya project thang kai re lo om thi na ni om je nei lo tu
amin ten na po ti thei si lo tu katiang si ka kan du to lo ten 16 finance commission ta kan thei to pin kan in buatsaih a sel to kan in dina kon kuma dang kal e tura kan sum kan budget tu buatsaih na ne bangin when a local kho kan mi tiam te min ram fin chuan thei chuan kan long ko bang kan thlen ve tu te kha din pay commission he kami mangai dam mai mai when I had cut service ding a service rivalry and na salutuka from kati ka sarkar na top testing a service rivalry na sa to post ka pakatpon in chu na siya patiyan in hemo na yan minta patiyan rong kabolan ni dialog ta top mai tu ani layan kan promotion tur kan pay kan consist tu ka ai mi hian min chan khalang he mi de pol he ta hian an lu tam ti louder and dia kan in le kan pay well structure kan ti hi pay commission thar that din tai la so Mizoram pay ni siam top mai sela amaro chu a present incumbent de khoi lo sela new recruit pia in aron man tur pay hi base hel hi nei mai tai la tu na mi te chuan an pension khen na nga hi continue ta sela ale pe ka tan chuan pay scale pa ngai tak nei tur hi chu tian pay commission te chu nei hi a thama me o na king nu a chuan an la fel dok mai ti te hi kan riru pa khadania kan mi tiam ten min han ngai to pui ulang a thain ka ria tin han holding te kan tia tuna hian thlai kan lein kan han ti tron phoda nga chu ba a chuan line department so ma ko kan siama voice on pali han holding a hian meeting kan nei to a thlai pali kan le ngai don ni pui kan ti thon don lu emi ba a hian money department training anon ti chawanga chu kan ti don ani then possess of current revenue surplus chung sang karon soya dika revenue surplus hi kan nei an ti sia sarkar sa te kan ti ve ni ke ni poi ti dan pang la ania kan nei tak tak ngai mi amaro chu kan borrowing le revenue receipt lo lu ho som kha kan ta kan so va mi ta lo surplus ve men atak da kan on sol khan ni atlim reng reng ko ka chu tu mai fa ka indem na tu ra kan ngai lo pa then kan on source le tu te kan ngai ta ni adika amaro chu tu na yan kumina yan kan on source pung don ani then ngai ni MLA facility chu cha kan soya ami rel tu he kan Sri Lanka GPC rel ani General Purpose Committee rel ani party team I of MLA de rel ani ZPM rel ani ZPM sarkar ti ani heklo meeting kan han naya speaker in an chera ZPM party chuan kan MR te azad vein ti tle mang motor lei to lawang chu tiang khatiang ti hi manifesto an lo ne ya ruling an lo ni ta ai kan opposition ten bin pom puis thayem ti ta ni kan soi ta MLA fan ti pun te hi ZPM do da han ni lem lo a soi vek lo me am a chiang lu tu lo kan party dang ten ngai da na on thau ya ruling policy chu kan sa to lo me pu yan vote chu lo min ti pui mai se chuan kan manifesto ka kan tal tak mai ma se motor min pe do to lo chuan alon tal ti se ani be tho lo a thon to lo sarkar sum an pu ka an rule le don ni mai kan pe do to lo chuan alon in pe pe chu o me kan ti tla na housing loan te pe chu opsania soi thar chi pon ni lo wa khatiang khan MLA fan hi an dia pe ni chuan khopui chu municipal chu ka mi chu ti kem sakang ti kan ulu ta ni rural area roi chuan ma mo tam de kan tia ma se lung nei te kha
rural area kan lo tam zo mai siam municipal nei thau si kha kan soi kan se khan arem chang lo wa opposition tan de yan in ML fan kan in kan nom so ni be te aloria zon mi poi hian azan zofia la taka ML fan hi so ya na party dan te do dam te ngai changin kan ti pung ani chu thelom zia ani ya chuanin board chairman te lo ti pun chung chang le LMC le corporator te lo ti pun chung chang hi alo so na tak chu kan district council pathum te a MDC te le EM te le CEM te lo ti pun chung chang sarkar sa atana local pui governor ko na local pui to chu kan tong chho ani ni ya ti chuan an ni sonaya mi te ho lo ti puna e lai ka corporator te kan councilor te le kan board chairman te ti pun ve si lo wa a district council ni te thok sang bi lo ma yan da kha a dik te yan kan thlo ni so bang chuanin an ni ti pun na tro si chuan austerity measures kan tia project yan pui sum hek kan ti lawang kan ti ni maya em kima kan ti lawang kan ti dik lowa em dei chu sun chu ti takangai tamani love til a protocol a po moi lo fima ai so kapuya corporator te so laia chama district council MDC te lo phalo lu tu ka ham om te ka chu protocol te ka khoi ve thei tlat me a dik lo me emi rol hian ti ve lo an kan ti a chuan suan kha kan han ti ani te chuanin bu fai chung chang a hian mi re thei kan khoi don yet lo ka bar ka em le ka pawh mang tur hi mi hring noi sari vel an om chu mi te kan khoi don lo re ama ro chu la pawh la du mai lo ka bar mang ho hok chaw mang mai ho kan khoi ni ka bar zinga mi re thei an om chuan pawh an chu thla ka pawh le enga mi ho sa om chuan an chawang kan en di kam so chu khoti na kan en jiao te poi min pui ulap kan du ani so ban Christian kan ni nam poi ka bar om tur ni lo om trao ni lo ka enga om tur ni lo om trao tu mang hi an thar hal sam te poi en di kalai ai kal te poi kan han dia mi thi ai pariat mat me lo kalani in kalai kal the kan chu ai kala la na chan chu pathian tu filan va boy tha khop kai kan justify se ye mole pathian mi de ran ti lo tu ani hen ni ram dan lo ya kun tur kan ni ring tu de su so bang suanin ne mi re thei kan khoi don lo bo fai chung cha hian de kha ya ilangin ten waran dora tran chung sang kha non soi boka kan in diama kan tran don waran dora kan interpreter tene na yan MSME tene tuna yanin convergence kan tran tran dona kan time ka in interest free loan ko pe kan tum in subvention scheme kan siama loan rule tha te chu an rule ai rule satan to scheme kan siam bo kami ne lo suan kan thalai te kan dong kan te dong lo ba na kan kai lo na kal thin mani ke in te siam kan duwa so ta chuan roman na kan siama ma ro chu party line in tu ba kan select dong lo kumina yan tam tak select bo kan tum lo a lo thing ngai to ra try kan thana chuan thorim hi lo thin tuna atho soi kha kan chi ka thavewin ka thria mi puite henin chan chu party line in kan thlang do lawan te an thlan lo zia chu an nalak to tang khan mo a chiang mai in ka thria amai ro chu khang zinga khan ZPM party an lo lan hian mo ZPM party mi le san lo lan hian opposition lampang thik thu cheta vak thina ni party base in kan la don lawan ti khan party base in an lo
an lak zinga khan ZPM an lo tel ve khanin an thik thu che tawak thin ani chu kan hriat thiam view po tha ome omse chu ZPM party kan la lawang ti khani mi lo ni a tha kha an la mei tur ne khang zinga khan ZPM pon lo telanga MNF Congress BJP PC party poni se an telang tin neutral pon telang chu wang chon heti anga an lak zinga tam tak mo enge mo anon posa kalo muthina ke point atik lo tam lutuk kha kalo muthina ni chung zinga ZPM mi le sa tu mo an han til zewa an han highlight ta khatenga han ti kha chu lo sha thiam me te viewers te pon ka soyam zin tha thiamang party base in kan kal don lo an ti khan a ama mo an tiang chi te khatiang hei than ting chi kha soitop meng khatiang chi ang khan an la ha mai ro chu khang jinga ZPM an lo tel ve zeu hian thik thu che ta thina an soi du dan hi moi lo chuak thei khop mai mi chung changa hi choneng poni se shathiam du lo tan chon shathiam lo thei chu ni thawanga shathiam du lo tlat tan chon ama ro chu neutral ta ka thil thlir tan chon in hei hi chu shathiam lo turomin ka shelo MNF pon telang Congress po chung jinga chon ZPM pon lo telang ZPM an lo lan ta ka wanga han chuk chiama kha thil traber pon in lang love nani ti kan fianga chu kan in chu zelang ti kha kan be sei dan ani chu kan ka pui dan turan herwa man na to ne kan siam ani ten saskia hian infrastructure siam na tur ani kan sarkar ba sa khan vai bel chani mo kha ai tlem lo pe tu ati lai khan mi sang kha cha thum chuang alo pe sung ding di te khan chu ano in pe la lo to sia in kan ma khan an in pe poisa in pe te lo si lo wa kan ru le rai ta ni tu da ya ni in kan ma saskia tho pa kha al soi lao de wa kha iti ma chu poisa in pe te si lo wa ke ni yan kan han pe sak le ta thok tu se ale pe ka da lo wa nin avoid kan dia ke ni hi cross the society panga minimum petwa sarkar tharang yan chu component paria ta chap kan ngani til long lian infrastructure tan chu sales satnan te water supply te teachers quarter te ITI di santunna le government quarter satnan te kan dia an dia main infrastructure siam nan to nai kan dia min approve sa per doni ke chu ke ni bona kan ti chu ani pen pumo e khane thil tha de ron na aron sia ma ten ka chen sang no to ta khane power reform chung chang kha operation na mi da hi central chu an tum khop mai kan ron na don tho chu min dia kan la tho do na ma ro chu dia engineer pakhat chuan in zing from China corporation na ani lo na turin min from China ro dia khativel khatamia ma se central immunity mio chuan in kan tia ga guzar la ma experience du chok te po kha athang ma tam thulon thatak ani kha then to na hian RDSS can introduce a smart metering hian in ngani til kal ram trim kha aven le don boka til kan ram power project kan nei sa abandon to hial tele power pe chu tlem hobi min ti nun sak le min ti pun sak thei tu an lo kala kan in dor me ka se so dong so tum don ani ti chuan mega wan ni ti chuak kha mega wan ma ti chuak tu ten siam lo na ta kha na free kan chan tu chin au ma chu la chu kan le dor fel lo wa se lui bi ko nei te lan tu ma penin kan na phal che ri lo de wa chu la chuan lu tan kan nei me ka yang chuan kan te da so kai hi me mo sam nei te chali so te to ring central lam chuan an record ta ei min tui viau ani tin red ti pun lo kan in tiam so ban chuan eta joint ngane electricity commission ina minon par akhachu mitinina kan choi to ri sang tu ka amara chu kan ti pung don lo kan dia subsidy kan be kan so kan ba sitin kan no kan mai
tu chu kan tu dia ma tin zel kan tu ma tu na pe chuanin join khan ni to lo na ran pa in commission khan kan nei do na a mi tin tur te po khan nei to me ani ten puman zo la khan aman lo na tu ram man ati khan ati khopa ya bia hian kan poi sa ya king khoma ai fin mek ma ya hei sikula lo tur hei chu bia tu tu ka kia ran chuang lo a khas balance kan nei the me me ni ela zo na paper a chuan chu ta sang sang chu ta sang sang chu ti sang kan nei an dia amar chuan man lo na tur kan lo man tam lu tu to awangin a khas balance kan nei a tem ringa tu nai chuan kan han nga so pe ta reference ela ni tin hian noi som ni vel lo thei lo kan na anga ya thì lai khan across the delta kan han among pa kan han nei so ke thei delta ringa kan ziaw viau ani then kan bjp right pa khan in sms ngai lo chi ti kha a ria so ani karinga ek thu so ria so ni ola sms ngai lo chi chu central sector scheme sau hian ya 100% funding on chu avel na sa kan tuma amaro chu SMS nasa si ang di kan lalawang kan tiyani 10% back so na kan tumlo te ni chuan sina kan soi to khan special category a ngai kan ni na lai kha ani ya tin kan SMS min lo tum sak te mi mala nam so na lo mong khobang kha nam te ni chuan kan welcome tin airport tang kha ko ko kha na ron so ya nia kan nai kha India rama tu state mai house as op with airport and they ngam tolo so the like in no ne not the global RTI zone an dia exam ne profit in siam to an dia no so chuang profit ne be to angin kan in so ni airport atangyan so tu na kan in establish the to na atana kan le ani base investment lam kan ai to chuan in kha no so me mo ta ka lo ka kan mani lo zo din ti sang tu na pon a tin mang lo to na kwan kam ru la na to me thok so tu na ko na khor del kan na am na ma mo ni a thok le thei bok si lo a wa ta ke me ma to na ram an siam da ko so chia la kan ru ka ni a chan chu euro bridge kan tu ve to thon su ka lu ha mai thei ka kan tu ve to a dal na chi kan so chia me lo choi boi sa kan ma mo tin aran wai khu a cha lo mangin alo la thei tleba passenger in baggage an na chuan passenger full in la nam lo chumi ai chu affair min charge le kan chuan man to phani to na kwan cross som thum panga aran wai siam thatnan gan han be a chu po so en tham mani lo chu ba so na investment lam pang san sia ki khelangin kan kin ho so by Air Force kan indoor me ka awai chu kan pe phal don lo airport management te kus kan hau de ta aran we lai te chang na repair de khang te ka pi la ma hostel te siam nga hospital te school te din do family quarter and one kita si pi ta na kianin tower and lo siam an tuma call pa chena an en park te tur radar for an tuma lian tham de te karon tho an tuma ni sumia tan chuanin an dia kan indoor me then putan puya kan examine khanin power tariff kha aron soi kan soi fel to disinvestment kha aron soi boka chung jing a chuan chu airport po chu tela tin je MC hi disinvest kan antuma central in kan thebi lo ai kol na kan peme chuan tia chuan MCC at one ma khan a first installment kan pe chu min tia min peman talowa a health minister kha a biala a public meeting la la the ka phone china maro wa ai dau to ram lo te min peman talowa tuna yan kan zu thar to le crore la so sorry first installment of min pedona crore the tumle di kan duanga yer chuan min te dona tin a sit so nga min lo offer MBBS sit so na dam kan pe pe lang so nga sit khat zela crore khat le point room zel expenditure kan ron tu mang tia kan han chuta kan decline tani kan zoning kan fellow a building in a zone of faculty to run of sangro puise kan tin lova chuai chuan kan tia critical care kan deal the zoka critical care kum som na tu to na son kan deal me ka hemeni chuan
kidney transplant and kim he ta aizola kan dive theidon ani the fiscal deficit he ani che chuan tun ma ka chuan 8% en an ho le memorandum of settlement siam phak hial khop ani kha ati lai kha ni so about 3% achieve thei anong ngai lo ba usaw tan achieve ani house a boka factory na ni ani achieve ta ni chuan ke ni po hianin achieve kan tuma an achieve nei tur kan ngai ai ba pel thelo ni sa kan pelo ve thei ang kan tia chuanin ti lo kan tum ani an tran puya kham da tran puya khani tiang khop ba improvement hi in improve cha youtube de ve oi on lo de ve ati nia leo thea de po har lo ba kan clear bai chuania so kan na to lo de po kan be bai chuania pension lo de po ba so charles kan an ti pr de po kan pe jong jong to me to na chuanin thai thar le me de ya kha ani apu ti tu kan niang ni chu kan ti ngai lo amara chu sarkar thal pathian ram thlen na tur kan so yan mai lu kan ko thina puk tir tu ni turin puk tu ni loin puk tir tu ni turin bible yan min ta ani e kan din mon turan ni ti kan so chi ani din he dia hian kal se he ke min tia pathian le mi puizara se pm kan so kar ja chuan te kan in ring chu ni selangin ole ato pera chuan ngoina hian intran tuina kan ngen dua kan kal so ze na tura hian suggestion in pera u e complaint box te ko ma online te ko mi pui o kan siam to kana khan suggestion te zo te kim iman ki chuan kana zong song kha an ta na lo ke pe chu kan chuan in intran rum ria lo wa na to yo zel turin kan so mo chu ni ai ka lo me